Pozdrav svima, u današnjem klipu upoznaćemo se sa osnovnim alatima za navigaciju i poglede u SketchUp okruženju. Takva postavka poslužit će nam da se kasnije upoznamo i sa osnovnim načinima manipulacije i geometrijom, kao i kako da dobijemo date modele na osnovu slika ili crteža. Tako da možemo krenuti sa ovim osnovnim stvarima po pitanju navigiranja 3D prostorom. Za razliku od bilo kog 2D draft okruženja, kao što je na primjer AutoCAD, gde postoji samo pan i zoom in i out, ovde se pojavljuje i alatka Orbit. Dakle, ovo ne spada u rotiranje, tako da ako nekad tražite zašto alatka treba da ili ne treba nešto da radi, ova alatka se zove Orbit i možete je naći u ovom ovde delu. Orbitiranje znači da idemo oko neke geometrije, dok se rotiranje specifično odnosi na geometriju, o čemu ćemo pričati nešto kasnije. Kad držimo Shift i srednji klik, možemo da radimo pomeranje i definitivno ova skraćenica treba da se koristi, nego da se svaki put ide ovde na pan i da se onda radi pomeranje ili nešto drugo. Naravno, kada ne postoji miš, nego samo radite, na primjer, na laptopu, ta stvar je malo teža za uraditi, ali svakako treba optimizovati proces rada. Dakle, ako imamo pan i orbitiranje i zoom in i out kao klasične stvari, možemo da vidimo šta još SketchUp može da ponudi da nam olakša proces rada u svemu ovome. Prva stvar koja može biti zanimljiva ovde je zoom extends i zoom selected, koja može biti zanimljiva. Za sad uzet ću i napravit ću dve neke geometrije, tako da ako sad uradim Z slovo, dobit ću zoom extends. To znači da ću dobiti geometriju koja se nalazi u ovoj sceni, u potpunosti vidljivu u viewportu, i orbitiranje će biti postavljeno oko pivot tačke koja se nalazi negde u sredini ove geometrije. Ako bih, na primjer, odabrao ovu geometriju i sad stavio Z, ili ajde da odemo odavde i Z, isto će se dešavati zoom extends, tako da možete postaviti skraćenicu koja se zove zoom selected. Dakle, kod mene je stavljeno Shift i Z. Tako da mogu da ovde onda dobijem odmah samo selektovano ono što me zanima, dakle ova druga geometrija da uopšte ne postoji, i orbitiranje će automatski biti postavljeno na datu geometriju. Ako sad kojim slučajem odemo i želimo da orbitiramo oko ovog ovde dela, kada krenemo da radimo, SketchUp ima tu zgodnu alatku da gde god kliknete, automatski se tu postavlja pivot point, tako da može onda da radi bez obzira što je ovaj deo selektovan. Tako da po pitanju navigiranja prostorom, pored pan i orbit i zoom in i out, jako je bitno da imate mogućnost da brzo skočite na ono što vam je potrebno i da orbitirate oko toga, gde su zgodne ove alatke. Što se tiče skraćenica i svih ostalih stvari, to možete pronaći ovde u delu gde piše Window i Preferences. Kada odete na ovaj deo i odete na Shortcuts, ovde možete ukucati sve što vam je potrebno, dakle stavite, na primjer, Zoom. Kod mene konkretno postoji ovaj Zoom Extends koji je postavljen da je Ctrl-Shift-E ili jednostavno slovo Z, a ako hoću da radim samo Zoom Selection, onda je stavljeno da je to Shift-Z. Dakle, svaki put ukucate ovde šta hoćete, na primjer Shift i Z, i samo kliknete plus i to će se prebaciti ovde dole. Nakon što smo ustanovili osnovne načine koje postoje i u svim ostalim programima, dakle pan, zoom in i out i orbit, postoji i par alata ovde koji su zgodni baš za ispitivanje datog prostora, od kojih je prvi ovaj position camera. Dakle, možemo da stavimo osobu u dati prostor. U ovom slučaju, s obzirom da su visina ovih zidova postavljene da su oko 2,55, kada odaberemo ovaj ovde look around, odnosno ovo oko ovde, možemo da vidimo u donjem desnom uglu informaciju o tome gde se nalazi visina ovog oka, tako da na taj način možemo sada da pogledamo ceo ovaj prostor ili jednostavno kad držimo klik možemo se pomeramo levo-desno. U ovom slučaju morate svaki put da kliknete da biste se rotirali, ali ono što je zgodna stvar je možete takođe i da se krećete kroz prostor kroz ovo walk dugme. Dakle, ne morate raditi samo penovanje kamerom levo-desno, jer ne možete, na primjer, da odete napred u prostor u tom slučaju, a sa zoom in i out ćete se samo približavati i odaljavati. Dakle, možete da se krećete na ovaj način, tako što kliknete i idete samo sa ovim walk-in. Delom to takođe možete raditi i strelicama, samo što strelice idu nešto brže. I što je dobra stvar, kada pritisnete srednji klik, dok ste u ovom walk modu, možete pogledati okolo šta se dešava. Tako da na ovaj način izgleda kao da ste u nekoj igri i možete da ispitujete ceo prostor kako želite da izgleda, kako osjećate da je nešto usko ili nije i slične stvari. Dakle, ovde sada kada odlučite da se, na primjer, šetam duž ovog hodnika i da onda pogledam kako ovo izgleda, mogu da se na taj način orijentišem i da vidim da li je nešto preusko, preširoko i kakav je neki subjektivni doživljaj datog prostora. Dakle, imamo ovu alatku za position camera, imamo ovu alatku za look around. S obzirom da ovde postoji sad koja je visina, ja mogu da podesim tako što ću ukucati, na primjer, 180 i enter da se podigne visina očne tačke na neku veću visinu ili, na primjer, da se spusti skroz nisko, odakle mogu da ispitam ceo prostor ili, na primjer, sa 255 da vidim kako bi to izgledalo negde od gore.
Još jedna stvar na koju treba da obratimo pažnju ovde je ugao posmatranja svega ovoga. Dakle, ako uzmemo i krećemo se sada po ovoj sceni i pogledamo, na primjer, ovaj ovde prostor koji može izgledati nešto manje nego što je, na primjer, potrebno, ne možemo vidjeti svu geometriju koja se u njoj nalazi, tako da možemo da iskoristimo ovu alatku ovde, baš se zove zoom, dakle ova stvar koju inače koristite sa scrollom, međutim ako pogledate u desnom donjem uglu vidite da piše 35 degrees, odnosno 35 stepeni je taj kao frustum, odnosno ugao posmatranja nekog dela. Ako je prostor dovoljno mali, a hoćete da radite u njemu, uvijek možete smanjiti taj broj, na primjer, odnosno da povećate taj broj, na primjer, na 70, dakle da ugao bude nešto veći, tako da kada radite imate veću mogućnost da sagledate ovo. Ako smanjite na 17 ili nešto drugo, izgubit ćete tu mogućnost, dakle ovde je bilo negde na 35 između. Dakle, možemo ovde povećati na 90 i na 135, međutim, kada dolazi do tolikih perspektivnih distorzija i poremećaja da je jako teško ispratiti ceo ovaj prostor i pratiti prave mere. Dakle, ovde sad može ova soba izgledati kao da je 3x4, na primjer, međutim, kada se vratite, na primjer, na 35, koliko je inače, možete vidjeti da je ova sobica jedva možda metar i pol, 2 u tom delu. Dakle, ako hoćete da koristite veći deo pogleda, možete iskoristiti i ovu alatku ovde i na taj način povećati količinu posmatranja. Dakle, evo, i u ovom slučaju ako stavimo 90, dobit ćemo mnogo veći prostor, ako stavimo 35, dobit ćemo ovde nešto manje. Nakon što smo završili sad ove osnovne stvari po pitanju navigacije, neke od naprednijih alata, možemo da pogledamo sada ovu scenu i da vidimo različite displeje, odnosno načine prikazivanja ove geometrije. Trenutno nalazimo se u shaded modu, koji je ovde obeležen ovom ikonicom. Ovde se javljaju već neke ikonice i najbolji način da ih ubacite je da uradite desni klik bilo gde na ovom ovde delu i da odaberete alatku koja se bavi time, a to je ova alatka Styles. Dakle, u ovom ovde delu sad ako isključimo to, ponovo uključimo, vidimo da se to pojavljuje. Opet zgodno je imati skraćenice za sve ovo, ali možete uvek klikati ovde, samo što je mnogo više gubljenje vremena, odlazak svaki put na ikonicu i vraćanje. Naprimjer, prilikom rada može biti zgodno da nešto pogledate šta se dešava iza ili ispred neke geometrije, zbog čega nije loše otići u wireframe mod. To sam ovde postavio sa F3, a sa Shift i F3 mogu da se vratim u shaded mod. Dakle, imam F3 i Shift F3. Tako da u ovom slučaju mogu da vidim tačno šta se dešava sa geometrijom, da olakšam malo proces kretanja ako je geometrija nešto složena i sa Shift F3 da se vratim u ovaj shaded mod. Još jedna stvar koja je zgodna je ako želimo najbolje od oba sveta, dakle da imamo i mogućnost da vidimo skrivene ivice, ali takođe da imamo i delom shaded view, postoji ovaj X-ray of the view, kod mene je postavljena skraćenica F2, dakle svi delovi koji se tiču pogleda su postavljeni u taj deo, tako da sad mogu da vidim kroz geometriju, da vidim gde se šta dešava i da kliknem ako mi je nešto potrebno i da ujedno vidim geometriju koja je delom osenčena, odnosno kako će se ona ponašati. Dodatna stvar sad koja je ovde još ubačena je nešto što se tiče ivica. Dakle, ovde sad konkretno kada pritisnem F4, vidite da nestaju ivice, to je da one više nisu vidljive. Automatski dugme za to je ovo back edges, što je ovde uključeno, tako da kad se isključi, ovo možete vidjeti baš kako će se model ponašati ako je, na primjer, osvetljen na određen način, bez ovih dodatnih ivica, dakle kako bi prostor izgledao. I trenutno ovde kod mene nisu postavljeni, odnosno jesu, ovde kad bih na primjer stavio senku, ovako bi nekako izgledalo i to se razlikuje kad imate ivice, jer ove senke ovde koje su pokazane nisu baš najbolje, ali poenta je ovde da znate kako da isključite ivice i da osetite malo geometriju kroz senke, a ne samo kroz ivice. Taj isti deo možete ovde pogledati u delu View i Edge Style, gde možete sada da edges uključite, na primjer back edges, da se vidi i pozadina, dakle ovde smo opet kao u onom X-ray view delu koji je bio, samo što se pojavljuju i ove ivice u pozadini. Ako stavimo, na primjer, profile, da profilne ivice budu naglašene, kada isključimo ovo sa F4, tačno mogu da vidim šta su profili, odnosno neki delovi koji me ovde zanimaju. Dakle, kroz Edge Style videli smo ovaj profile, Depth Q i Extensions mogu da naprave da više izgleda sketchosto, odnosno kao skicirana ova varijanta, tako što su linije produžene, ali sve ove stvari u okviru modela možete doterivati u ovom ovde delu Styles koji se ovde nalazi. Dakle, kad to otvorite imate mogućnost da automatski za celu scenu menjate kako hoćete da bude edges, kakve hoćete da budu profiles, da li hoćete da budu te linije baš istaknuto debele ili nešto manje, ako hoćete extensions da postoje, da li je to produženo, na primjer, za 10, onda izgleda kao da je sve skicirano i tako dalje. Na primjer, ako hoćete jittery lines, da izgleda opet kao da je sve ovo skicirano rukom, pa da prebacite neki papir da možete tu da doterujete i da radite dalje vaše ideje. Dakle,
stil prikazivanja najviše ima veze sa tim šta želite da prikažete možda sebi, klijentu ili kroz skice neku vašu ideju. Sad, kada smo završili osnovne stvari po pitanju navigacije i pogleda, imamo konkretno spremnu celu scenu i način ponašanja u okruženju, nakon čega možemo konačno da krenemo sa nečim konkretnim. Nakon što smo pogledali alate za navigaciju i za poglede, možemo još da se fokusiramo i na ovu mogućnost da imamo različite vrste pogleda koje imaju veze sa posmatranjem. Dakle, trenutno se nalazimo u perspektivnom pogledu, međutim ovde postoji čitav niz ikonica koji se bavi vrstama pogleda. Dakle, ako uradim ovde desni klik i odem na Views, vidim da će taj deo da mi uključuje ove stvari. Mogu opet da idem na ikonicu i da sada pogledam kako izgleda ovaj prostor od gore, što izuzetno može biti zgodno za dobijanje dubine cele ove scene prilikom prikazivanja osnova. Naravno, kako se pomeri ovo, tako će se menjati i nedogled ovih vertikala, to jest gde idu ove vertikale. Tako da sad, ako želite da postignete neki bolji rezultat, možete da pomerate ovu tačku i da dobijete neki pogled koji odgovara. Međutim, ako samo hoćete da se oseti ta dubina kroz, na primer, senke, ako, na primer, opet to uključimo ovde, trenutno je sunce dosta visoko, znači možda ako nešto ovako stavimo, ovako se nikad ništa ne bi desilo zato što uvek postoji neki pogled, ali sad ako hoćete da ovo ovde postoji, možemo samo da odemo i ovde u delu gde je camera, da odemo na ISO, odnosno da isključimo, možemo da odemo u top view, koji smo sad imali malo pre, ali da isključimo perspektivu ovde. Kad isključimo perspektivu, onda smo dobili ortogonalni pogled, dakle nigde sada ne vidimo vertikale koliko god se pomerali i onda ovo može biti zgodan način za prikazivanje osnova sa određenom senkom, što daje dubinu i naravno veći podsticaj da se prostor bolje oseti. Ovaj drugi deo koji smo ovde iskoristili, dakle ISO, vam daje mogućnost da imate izometrijski pogled i u ovom slučaju zove se isometric, odnosno izometrijski pogled, međutim više je aksonometrija zbog uglova koji su ovde možda postavljeni i u ovom slučaju sada ako neki deo hoćete da pomerite ili da se nešto vidi, bolje imate mogućnost da to uradite. Dakle, može svaki put da se nešto rotira i da se na taj način prikaže. Dakle, podjednako je zgodno koristiti perspektivu da se oseti prostor prilikom kretanja, a takođe je dobro koristiti i izometriju zato što su mere bez skraćenja u ovom slučaju i možete da osetite kakve su dimenzije, kakav je prostor kada ne postoji to skraćenje koje se javlja u perspektivi. Dakle, svaki od ovih delova ima neku manu i neku prednost za svoje korišćenje. Dakle, vidite ovde razliku između ove dve stvari. Tako da kod mene je postavljena skraćenica P, tako da ovde imam perspektivu i isometric pogled tako postavljen. Two-point perspective, trenutno u ovom slučaju mislim da ne radi neku veliku razliku i doprinos, dakle možete se samo fokusirati na ova dva i na ove standardne poglede koji ovde postoje. Trenutno kod mene su skraćenice postavljene da je to slovo T, mogu ovde da uđem u perspektivu i da izađem iz nje i pogled frontalni koji bi bio, na primer, F. Slovo L bih otišao, na primjer, na levi pogled, međutim, sada dolazimo do tog dela kako da optimizujete ceo proces rada i to je najbolje uraditi tako što ćete sve skraćenice koje koristite staviti na levi deo, na primjer, tastature na ovaj način. Dakle, ovde sad imamo Select, Move, Rotate, Scale. Ovo je način koji se koristi takođe u Maxu, tako da uopšte nije loše to koristiti, nego samo ići sa prvim slovima, dakle da je Select, na primjer, S ili je Space, da je Move M, da je R, Rotate, da je S, Scale i tako dalje. Dakle, ovaj način omogućava da levu ruku uvek koristite kao u igri za oba 4 dugmeta koje najčešće koristite, a svaki put kad hoćete da imate neku drugu alatku o čemu ćemo pričati, možete samo iskoristiti Shift i Control i na taj način ćete dobiti nove skraćenice, odnosno nove alate. Dakle, ne moraju svi ovi delovi međusobno da se koriste. Ovde vidite da se uvek mogu javiti neke clipping planes, svemu ovome, ali trenutno to nam nije bitno sada, jer je bitno samo da znamo osnovne alate za navigaciju, poglede i perspektivu izometrijske poglede u svemu ovome. U narednom klipu možemo onda pogledati kako da zaista počnemo sa procesom rada, dakle kako da sada ubacimo neku sliku ili crtež i manipulišemo tom geometrijom sa osnovnim alatima za manipulaciju gde spadaju Select, Move, Rotate i Scale alatke o kojima smo sada ovde pričali.